Omu basisita aba munana bateire ebiragano byabo byahamuheru mushanju babiri nibajaguza emyaka 25 kuyabataho omu busisita, bana bajagwize emyaka 50, abandi bana bajagwize emyaka 6 kuyabataho omu busisita, kandi babiri bajagwize emyaka 7 ei bamara omu busisita. Babalongera mukama nimugonza kwebongera mu ruhanga mwena mwiki na sister mwiki najabo taziyo kino kikahandi mkwesere ibara lyawe ruhanga nibakweta oli wange oli wange oli wange oli wange. Omu butumwa bwa Bishop Vincent ashabira abasisita aba okuba abanyadini bijwire. Mwikale kuri banyadini mazi mutatinyisirizibwa mugumire hari Kristo abokuba busaba ikirema ali ruhangari. Omukoro gwetabirwa hebukonje kurugo mu government hamwe n'aba bahumwire emirimo yabo mu government. Okwikiriza abasista bana ba professions tukwana upgrade. I have seen Sister Kazanga recently and Nkosi University plus many others. Twina ba doctors, our sisters, ba Dr. Sinje na Amandi. So Banyangereza, thank you for adding value to the sisters. Abasisita aba basimire mukama hamwe nabo bona babakwatireho abo kusemya kejo mbohereza. Emyaka mukaaga, emyaka 5, emyaka 25 hamwe nabo abatire biragano birutegera. Abasima emyaka 7 omunyadini mukama kwa mulungi ntubasabira mwongere mugumeyo. Omuganda makuru eminyeto y'obureberezi bwa Rwenzo rubasha bwo kwekwasa mukama cyabahwero koroberwa na munonga bavuga no kugumirwa. Okushabo kwakorwa hakanisa ya Nyantungo Church of Uganda omurteranirwe eminyeto rumazire ebiro bina. Abasigazi abantu baburangana bagenda mu kaminuza bwongo hati tubana kariya guidance bakonyera omu busumi obwa holiday so nuko babe n'obumezo burungi. Emnyete rukurengo mu rushanju nubo betabira mu kiterane ki. Nzuniwe negere bintu bingi ko kwetinira bategesize cyo kwetinira sazi ntinchayetinira agojo yindi nibitingira doka akaitinira uno kimindi conference mugira ko obutetinira bikiza ruhanga ahanshonga yiwerege mirimo emnyeto yashagwo gumisiriza. Baito musigazi arukomera ubumezo bw'ikigendererwa n'ubwo musigazi akayegomezwa hari Yesu akayikiriza Yesu akabulema akayikiriza Yesu akamwebembera kandi no gumisiriza. Gasha kwa Agacencwire na Daniel Pingana.